Наши планы и надеи были марными не раз, только Божья милосердность приведе до меты нас. Езу Тебе веру, смалку дён моих, Езу Тебе веру, хоть свет кпить таких. Я Твоя уласность, збав мяне прошу, и у опецы чулай мою душу. Я Твоя уласность, збав мяне прошу, и у опецы чулай мою душу. Я Твоя уласность, збав мяне прошу, и у опецы чулай мою душу. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Пачуй, Пане, голос мой, калі я Цябе клічу. Ты, моя дапамога, не адкідай мяне і не пакінь мяне, Божа мой збаўца. Гэтымі словамі Святога Пісання пачынаем святую імшу, падчас якой прадставім Пану Богу нашыя просьбы, нашыя інтэнцыі. Асабліва будзем даручаць Божай міласэрнасці і Адвігу Міхалькевіч, выпрошваючы для яе ласку прабывання сярод збаўленых у небе. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем да жыцця вечнага. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Усемагутны Божа, моц і надзея, мы слабыя людзі, без Цябе нічога не можам. Выслухай нашыя малітвы і дапамажы нам Тваёй ласкай, каб нашая воля і нашыя ўчынкі былі згоднымі з Тваімі запаведзямі. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Читання першої книги Валадарцаў. У той час у Наботара Ізраїляніна быў у Ізраїлі вінаграднік каля палаца Ахаба, караля Самарыйскай. І сказаў Ахаб Наботу: «Адай мне свой вінаграднік, і я зраблю з яго сад з гароднінай, бо ён блізка да майго дома. А замест яго дам табе вінаграднік лепшы за гэты. Або, калі заўгодна табе, дам табе срэбра, колькі ён каштуе». Але Набот адказаў яму: «Пан забараняе мне, каб я аддаў табе спадчыну бацькоў маіх». І прыйшоў Ахаб дадому свайго, устрывожаны і разлаваны тым словам, якое сказаў яму Набот ізраілянін, кажучы: «Не аддам табе спадчыны бацькоў маіх».
и лег на ложек свой, и отвернулся тваром до стены, и не ел хлеба. И вошел до его жонка ягоная Изабель, и сказала ему: «Чему засмучена душа твоя? Чему ты не еси хлеба?» И он отказал ей: «Бо я говорил с Наботом израильянином, и сказал ему: отдай мне виноградник свой за сребра, або, коли пожадаешь, дам тебе інший виноградник з места гэтага». Тады ён сказал: «Не отдам тебе винограднику моего». И сказала ему Езабель, жонка ягоная: «Ты теперь владаешь над Израилем. Устань, ешь хлеб и будь спокойный. Я сдобуду тебе виноградник Набота израилянина». И написала ему от имя Ахаба листы, и запечатала их ягонай пачаткай, и послала старейшинам и знатным, якія былі ў ягоным горадзе і жылі з Наботам. У лістах яна пісала так: «Обвестите пост и посадите Набота на чале народу, и насупраць яго посадите 2 нягодных людей, якія асведчылі супраць яго, кажучы: ты зневажыў Бога і караля. Потым выведзіце яго і ўкамянуйце, каб ён памёр». І зрабілі так мужы горада ягонага, старэйшыны і знатныя, якія жылі ў горадзе ягоным, як загадала ім Ізабель. І як пісана было ў лістах, якія паслала ім, абвясцілі пост і пасадзілі Набота на чале народу. І ўвайшлі 2 нягодныя чалавекі і селі насупраць яго, і сведчылі гэтыя нягодныя людзі супраць яго перад народам, і казалі: «Набот зневажыў Бога і караля». І вывелі яго за горад, і пабілі яго камянямі, і ён памёр. І паслалі да Ізабелі сказаць: «Набот укаменаваны і памёр». Калі Ізабель пачула, што Набот укаменаваны і памёр, сказаў Ахабу: «Устань, возьмі ва ўладанне вінаграднік Набота ізраіляніна, які адмовіўся аддаць яго табе за срэбра. Бо Набот не жывы, ён памёр». Калі пачуў Ахаб, што Набот памёр, устаў, каб пайсці ў вінаграднік Набота ізраіляніна і ўзяць яго ва ўладанне. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пане, зразумей стагнанні моє, Пане, зразумей стагнанні моє, почуй, Пане, моє слови, зразумей стагнанні моє, прислухайся до голосу крику моего, володари Бог мой, бо до Тебе молюся. Пане, зразумей стагнанні моє, бо Ти Бог, який не жадає беззаконня, грешник не буде жить каля Тебе, несправедливые не витривають перед Твоими очима. Пане, зразумей стагнанні моє, Ти ненавидиш усіх, хто чинить беззаконня, загубиш тих, хто каже хлусню. Чоловік кривожерний і підступний, бридкий для Пана. Пане, зразумей стагнанні моє. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово Твое светоч для моей ноги и светло для моей
Твоей стежки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. С Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час Jezus сказал своим учням: «Вы чули, что сказано: вока за вока и зуб за зуб. А я вам кажу, не противиться злому. Коли кто ударит тебе по правой щаце твоей, подстав ему и другую. И коли кто хочет судиться с тобою, взять у тебе кошулю, отдай ему и плащ. И коли тебе змусить идти с им 1 милю, иди с им 2. Тому, кто просит у тебе, дай и не отворачивайся от того, кто хочет пожичить у тебе». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Праз Иисуса Христа, наставника Нового Заповету, узнесем до Бога наши покорные просьбы. Молимся за папу Льва, как Бог одарил его здоровьем и оховал деле добра Костела. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Айчину, как, дякуючи Божей ласce, она могла тешиться моральным здоровьем своих громадян. Тебе просим. Пане. Молимся за покрывдженных ближними, как Пан Иисус дал им сутешение и дар пробачения. Тебе просим. Слухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, за Ядвигу Михалькевич, как яны опынулися у лику збавленных у небе. Тебе просим. Слухай нас, Пане. Молимся за нас самих, как у имя Христа мы давали тем, кто просит у нас. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный вечный Боже, Ты учишь нас любить и пробачать. Выслухай наши молитвы и да поможи нам жить Евангелием праз Христа, Пана нашего. Нас не покидай, нас не покидай. Иисус, нас не покидай. Ты сказал, что без опеки не покинешь человека. Щиро просим ласки Божей, без якой мы жить не можем. Нас не покидай, нас не покидай. Иисус, нас не покидай. Кто нас грешных уратує, хто городних пошкодує, Твое серце добротливо, всім народам літостиво. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Boże nasz Ojcze, Ty umacowujesz nas chlebem i winom i u ich dajesz nam sakrament, co nas odnawляje. Uczyni, aby my zawsze czerpali z Jego siłą dla duszy i ciała. Praz Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z wami. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ojcze, усемагутны вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа
сабраў да сябе сваіх дзяцей, які грэх аддаліў ад цябе, каб твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Троіцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывою святыняю Духа Святога дзеля хвалы тваёй безмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем цябе з радасцю усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля поўныя хвалы Тваёй. Хасана на вышынях, благословленный той, хто приходить у ім'я Пана. Хасана на вышынях. Сапраўды, Божа, ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім цябе асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскрешение і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і змёртвапаўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрешэнне, пра ядвігу, і пра ўсіх, хто Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам і абраннікам, са святымі апостоламі, са святым Міхалам Арханёлам і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче Усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: «Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзённага дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокой у дні нашыя, да памажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага
Jezusa Chrysta, Bo Twoje Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який берешь на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликаная на вечеру ягоною. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Под Твои приходим двери, щирым сердцем полной веры, что под видом скрытых хлеба Ты есть Бог правдивый з неба. Зразумець нам трудно гэта, каб Сын Божий, збаўца свету, аж так скрыўся ўсім на дзіва, і ў хостыі жыў праўдзіва. Милость Бога заяснела, як змяніў хлеб свое тело, нам пакінуў спажываці, каб праз гэта нас збаўляці. Несмяротны, моцны Божа, зразумець Цябе хто можа, Ты для грэшных справядлівы і для добрых милостивы. Езу, дай силы, вяди до Айца мяне. Езу, дай силы, вяди до Айца мяне. Каб окунуся я у яго крыніцы. Амен, амен. Молимся. Боже наш Ojcze, святая коммуния, якую мы приняли, означає єднання вірних у Тебе. Учені, каб яны падтрымлівалі адзін Сын і Дух Святы. Амен. Гэта ахвяра Христуса. Дякуем Пану Богу. О найсвятейша гостия, вяди нас до небесных
добра. Тривожать муці нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один и в Тройці Бог святий, Тобі хвала во всі віки. Коли закончиться наш шлях земний, у володарство своє прийми. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Сине Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Тройца, Единый Божа, змилуйся над нами. Серця Єзуса, Сина і Царства Предвечного, змилуйся над нами. Серця Єзуса, во лоні Деви Маті Духом Святим створенное, змилуйся над нами. Серця Єзуса, со Словом Божим істотно з'єднане, змилуйся над нами. Серця Єзуса, безмежной величи, змилуйся над нами. Серця Єзуса, святыня Бога, змилуйся над нами. Серця Єзуса, селіба найвищейшого, змилуйся над нами. Серця Єзуса, домі Божий, брама небесов, змилуйся над нами. Серця Єзуса, пламенеючее вогнище милости, змилуйся над нами. Серця Єзуса, справедливости, любови скарбница, змилуйся над нами. Серця Єзуса, добрині і любові повное, змилуйся над нами. Серця Єзуса, усіх цнотов глибиня бездонная, змилуйся над нами. Серця Єзуса, усілякої хвали найдостойнішає, змилуйся над нами. Серця Єзуса, володар з'єднання всіх серців, змилуйся над нами. Серця Єзуса, у яким усі скарби мудрості і умілості, змилуйся над нами. Серця Єзуса, у яким уся повнота божства, змилуйся над нами. Серця Єзуса, уподобання Отця Небесного, змилуйся над нами. Серця Єзуса, з повноти якого ми всі отримали, змилуйся над нами. Серця Єзуса,
небесных вышиняв, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, терпливое и великой милосердности, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, щодре для всіх, хто до Тебе звертається, змилуйся над нами. Серця Ісуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами. Серця Ісуса, умилостивление за грехи наши, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, наполненное зневагами, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, злочинствами нашими змученное, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, послухмяное жно до смерти, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, дидой пробитое, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, криниця усялякого сутешення, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, життя і воскрешення наше, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, супокой поєднання наше, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, живая хвяра за грехи наши, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, збавление тих, хто на Тебе сподяється, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, надія тих, хто у Тебе помирає, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, радость усіх святих, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Єзу тихий і покорний серцем, учини серце наше до Твоего подобными. Молимся, усемогутный вечный Боже, глянь на серце наимилейшего Сына Своего и на хвалу и ахвяру, якою Он складає Тебе за нас грешных. Змилуйся над тими, кто просит Твоей милосердности, и даруй им у ім'я Сына Своего Иисуса Христа, який з Тобою живе и володарит на веки вечные. Амен. О Єзу, наимилейший откупитель роду людского, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоего алтара. Ми Твоя уласність і І Тобі Тобі належать належать хочем. хочемо. Сьогодні кожен з нас щиро дається найсвятейшему серцу Твоему, как еще больше з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, и притули усіх до святого серця Своего. Володаром будь нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступились от Тебе,
але і сынам марнатраўным, якія цябе пакінулі. Дапамажы, Каб як найхутчэй вярнуліся яны ў бацькоўскі дом і не згінулі ад нястачы і голаду. Будзь валадаром для тых, хто памылкова ці праз нязгоду адлучыўся ад цябе. Прыведзі іх да прыстанку праўды і адзінства веры, каб хутка настала адна аўчарня і адзін пастар. Адары касцёл твой бяспечнаю свабодаю, дай усім народам супакой і згоду, учыні, каб на ўсёй зямлі, ад краю да краю, адзін узносіўся голас. Хвала Божаму сэрцу, праз якое прыйшло для нас збаўленне, яму хвала і пашана навекі. Аман. Гэты велічны сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму Тройцы праслаўленне і хвала, і Айцу і Сыну разам, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Молимся. Боже, Ты ў найсвяцейшым сакраменце пакінуў нам успамін сваёй мукі. Просім Цябе, дапамажы нам так ушаноўваць святыя таямніцы Твайго цела і крыві, каб мы заўсёды адчувалі ў сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Хай будзе чэсць і хвала і праслаўленне Езусу, чэсць і падзяка вечна, хай будзе вечна Езусу, чэсць і хвала. Хай будзе чэсць і хвала і праслаўленне Езусу, чэсць і падзяка вечна, хай будзе вечна Езусу, чэсць і хвала. Хай будзе чэсць і хвала і праслаўленне Езусу, чэсць і падзяка вечна, хай будзе вечна Езусу, чэсць і хвала. Ангел панський звеставаў Панне Марыі і зачала ад Духа Святога. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты між жанчынамі, і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грешных,
теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга панская, няхай мне станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилося меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вечный отпочинок дай ей, Пане, а светло вечное няхай ей светить. Вечный отпочинок дай ей, Пане, а светло вечное няхай ей светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, а светло вечное няхай им светить. Амен. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен.